Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve salihin. Ve eşhedü enne seyyidina ve nebiyyina ve azimena ve habibena Muhammeden Resulullah. Addel emanete ve bellagar risalete ve nasahal umme. Salavatullah aleyhi ve ala alihi ve sahabe ecma'in sümen ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Taqdiribizga ушул күндөр жараткан Аллах Таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан кийин, урматтуу мусулман бир туугандарым, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси менен сабагымды баштаймын. Бул хадис менин оюмда жок эди, ушул хадисти айтууга туура келди. Ан Абу Хурайра радhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abu Hurayra'dan Allah Taala razı olsun, bir gün Peygamber aleyhisselam ушундай силерге окшогон жамааты менен турганда Peygamber cemaatка мындай суроо берди. Men ya'khudhu min ummati khamsu khisalin fey'amalu bihin aw yuallimu men ya'malu bihin. Суроо. Peygamber aytты, менин ümmetimden 5 kasiyetli nasihatты kim alat dedi. Kim alat? Oşoga amal kılat dedi. Aw yuallimu men ya'malu bihin. Peygamberden 5 kasiyetli sözünü alıp amal kılat. Же алгандан кийин башка амал кылуучуга ким үйрөтөт дедиле. Силерге окшоп үн чыкпай турганда Абу Хурайра деген сахаба, ана я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, сиздин 5 касиеттүү насаатыңызды мен аламын деди. Жана башкаларга жеткизем деди, силерге жеткизди. Фахаза бияди фааддахун, менин колумдан кармап дейт Пайгамбар алейхиссалам. Абу Хурайра айтат, ошо 5 нерсени санады дейт. Санайынбы? Биринчиси, İttaqil maharime tekun a'beden nas. Aramdan saktangın en ibadetköy insan bolasın. Allah'a en suyuktü kul bolasın. Aram nerseden saktangın Allah Teala'ga en köp ibadet kılgan, Allah'ın suyugun bendesi bolasın deydi. Aram degen kezde hurmatlı Müslüman bir tuğan, bir gana arak emez. Bir gana çoçkon et emez. Tarazdan aldıgan aram, metrden aldıgan aram, jumuşunda birödün buyum urdagan aram. Keyde bul başka din ökülü ala verse bolot de oyloğu. Aram öte köp nerse. Aram nerseden saktangın en ibadat koy Allah suygen kul bolasın. Ekinci, varda bima qassama Allahu lak takun agnen nas. Allah çekenge жазып nasip kılgan nersege, takdırına жазған nersege, koluna tiygenine razı olgun, en bay adam bolasın. Al-gina, gina nefs deydi Peygamber. Baylık, kaniyettüylükte, içki dünyanın baylığında. Allah'ın bergenine razı olgun, tapkanına razı ol, en bay adam bolasın. Üçüncüsü, ve ahsin ila carik takun mu'minen. Koşnanga жақшылык kılgın, momin bolasın, çınıgı mümin bolasın. Koşnanga жақшылыk kılsan, çınıgı momin imandı bolasın. Koşnan degen kvartirada koşna olur. Koşna degen o yerde oturganda koşna olur. Koşna degen jumuşta kesipleşin koşna olur. Koşna degen mamlekette ayılda koşna olur. Koşnaga жақшылыk kılgan, çınıgı momin bolat. Koşnagar babuşka men jaşaysınlar, anın tınçını albagın. Takıldatpagın, kıykırpagın, oturuş kılıp külbөгün. Koşnanga жақшылыk kıl. İnşallah meni işenem, meni uğup jatkan menin bir tuğandarım, mekendeşlerim bul jerde karıgan babuşkanın koldan jügün alat. Koşnasına жақшылыk kılat. Men anı sosyetlerden de körjürüm. Anday menin musulman bir tuğandarıma men sıymıktanam. Dördüncüsü, ve ahibbe ma tuhibbu li nefsike tekun muslima. Özüңдүн nafsına жақшы көргөн nerseni özgöge de жақшы көрgün, musulman bolasın. Özüң tınç, pandemiyadan alыс bolgun kelebi? Birөө janыңda maskaçan oturganını kalaysın mı? Birөө üstüңden baskanını kalabaysın mı? Birөө kelip alıp kulağında dem alganını kalabaysın mı? Sen de biröөгө şonday kılba. Özüңe жақшы көрgön nerseni özgöge жақшы көрgün, musulman bolasın. Beşincisi, وَلَا تُكْسِرُ الضِّحْكِ فَاِنَّ كَسْرَةُ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ. Köp katkırıp küle verme. Külkünü köyetme. Köp külkü yürekte öldüret. Köp külkü insandın aybatın getiret.
Mogul jerde oturganda külgöndü bilebиз da biz. Emnege külösün? Emneni kıyratıp koydun? Rabbim Allah, Peygamber Muhammed, dinim İslam, kitabım Kur'an dep Kur'an okuy albaysın, emne külösün? Ayına bir jol atаңды surap koy albaysın, emne külösün? Baldarыбызга iman tarbiyasını bere albasak emne külösün? Urmatlı Müslüman bir tuğanım, kelgile. Biz bul jerde her birin ar kelgende aytam. Her birin жүрgönde İslam'da reklama kılıучусуңар. Bazarda oturgandar bardın buyumungdu başkalarga koz kılıp körsetesin, kardar tartуу üçün. Bирок buyumungdan da en kımbat iman, İslam, dinimizde emne üçün başkalarga jakşı jagын körсете albayбыз? Emne üçün biz başkalarga dinimizdi reklama kıla albayбыз? Urmatlı Müslüman bir tuğanım, Yandex taksingdi reklama kılasın, aşkanаңды reklama kılasın. Senin en bağlı nerseң moynuna amanat bolgon, bul dinimiz var, Kudayıma şükür. Adamlarga okşap uyga sıyıngan jokpuz, taşka sıyıngan jokpuz, mazarga sıyıngan jokpuz. Biz dinimiz, urmatlı Müslüman bir tuğanım. Dinimiz bul tazalık, dinimiz bul madaniyat, dinimiz bul adab ahlak, dinimiz ululu urmat kılуу, dinimiz bul kiçiğin izzat kılуу. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, her birimiz Allah Taala'nın aslında kadir barkыңды bilgin kelemi? Şefingin alda şef meni kanday sıylayıp eken, şeftin alda kadir barkım kanday eken de bilgin keledi, turabı? Bирок Allah Taala'nın aslında senin kadir barkыңды bilgin kelse, İza aradtan ta'rife makamaka indallah fanzur ayna aqamak. Allah'ın aldında senin makamın kanday ekenini bilgin kelse, Allah seni kaysı makamga koygonunu bir kara deydi. Her birin bilgin keledi da. Kudayдын aldında men kançalık bağım var, kançalık salmağım var de bilgin kelse uğup dur. İza aqamaka, iza şagalaka bil Kur'an. Eğer Allah Taala seni Kur'an menen alek kısa, Kur'an okandı bilebиз mi? Bирок tileke karşı urmatlı Müslüman bir tuğan, sotkaңардын üstü jaltıraydı. Күнүгө 5 jol arçıysыңар. Үйүңөрдө Kur'andын üstün çaң basıp жатат. Sen Halik bolgonu Allah menen baylanışpaydı ekensin. Mahluk menen köyrek baylanışat ekensin. Özüňe okşogon çiğketten bolgon bende menen köyrek mamile kılat ekensin. Allah'ın kalamı olan Kur'an menen emeň jok eken. Eger Kur'an okusaň, İza şagalaka bil Kur'an fa'lam ennehu yuridu en yukellimek, bilgin Allah seni menen süýleşkisi kelet eken. Telefonda maňa çalsaň ne kılgan bolasın? Meni menen süýleşken bolasın bu? Kur'an okusaň kim menen süýleşken bolasın? He? Mana urmatlı Müslüman bir Kur'an ayı ötüp ketdi, Ramazan ayı. Akırkı jolu Kur'an'dı koluna kaçan aldın? Bugün köp aytat, ustaz men bilbeyim deydi. Uşul jerde köpüň 70% kelgende orusça bilbeydileň. Tıyın üçün üýrendiňer go. Aylyk üçün akça üçün üýrendiňer mi? Uşul jerde kebirleri Japon tilini üýrendi. Sushi satam dep. Kebirler Kıtay tilini üýrendi. Sayyidul Luga bolgon, keremetli Kur'an'dın tili bolgon. Kur'an'da okuy albasak. Kelgile. Urmatlı Müslüman bir tuğan, eğer Kur'an menen alek bolsoň, mundan keyin urmatlı Müslüman özüňe bir emek koy. Jok degende. Kara. Biz kede futbol körүү üçün, hokkey körүү üçün, je bolbosam bir boy bespirala körüş üçün tünü menen uktubay çykabyz, turabı? He? Biz aga çıdaybız, denemiz küçtü. Kebirler 14 saat taksi aydaganga çıdaysın. Bирок urmatlı Müslüman bir tuğan, tünkü 2 reket tahajjudga tura albaysın. Ayıp senin deneňde küçü jok emes, senin jüregiňde bekem iman jok. Senin deneň küçüň tünde turuga jarayt. Bирок 2 reket namazga 5 minutga jarabayt. Erte menen jumuştan kalbayın dep budilnik koyosun. Baldarımды sadikten kaldırbayın dep, baldarımды 10 yıl mektepke dayardap, budilnik tokoyup turguzabız, turabı? Emne üçün? Sabaktan kalbasın, mektepten bilim alsın dep. Bирок dozoktan kutulsun, Allah'ın razılığına jetsin dep, erte menen hiç kimimiz bamdatka turguzbayız. 2 reket namaz, kerek bolsa özüňer de turbaysıňar bamdatka. Ayıp senin turalbagaňda emes, ayıp jüregiňde. Jüregiňde iman oygon elek. Tamak jegenge wagt tabasın.
Futbol oynaganga убакыт табасың. Классташтар менен жолукканга убакыт табасың. Жора жолдоштор менен убакыт табасың. Туурабы? Эмне үчүн 15 минут Кур'ан окуганга убакыт таппайсың? Досуңдун ден рождениясына барасың. Классташтар менен 10 жылдык, 20 жылдыкка убакыт табасың. Ошого бир жакшы SMS жазасың. Эмне үчүн ата-энебизди кадыр бартай албайбыз? Эмне үчүн сыйлай албайбыз? Ошолорго бир SMS жазганга убагыбыз жокпу? Эгер Аллах Тааланын астында кадыр баркыңды билгин келсе, билгин, Аллах сени кайсы жолго ишет. Кур'ан окугандар билип кой. Аллах сени менен сүйлөшкүсү келет экен. Ва иза шагалака биз-зикри, эгер Аллах Таала сени зикир менен алек кылса, үйүңдөн чыкканда бисмилла, алхамдулилла, субханалла зикир менен алек болсоң, билип кой. Анна арада ан язкурак, Аллах сени да эстегиси келет экен. Себеп Кур'анда Аллах Таала фазкуруни азкурукум. O bendelerim meni estegile, men silerdi esteyim deydi. Sen Allah'ını estegin, Allah seni esteydi. Tilek'e karşı biz koyunca Kırgızlar barmak oğruganda Kuday dep başlayız. Bir kırsık bolgan kezde kelip tülöv veremiz. Kırsık bol elektim ne için vermeyiz? Eğer sen kelgize hurmatı Müslüman bir tuğan, bir danışmandan soraptır da, jumuşundan, kvartirangdan jumuşunga kança vakt dese, erте менен пробка жок кезинде 700 таспа айтамын, кечинде кайтканда пробка болот, үйгө жеткиче 3000 таспа айтам дептир. Мана таксисттер силерге. Жүргөндө субханалла, алхамдулилlah зикир кылсак болобу экен? Аллах Тааланы зикир кылсаң билгин, Аллах да сени эстегиси келет экен. Ва иза шагалака бид-дуа, фa'lam annahu arada an yu'tiyak. Эгер сен дуа менен алек болсоң, үйдө дуа кылабыз балдар? Кылабызбы? Балдарыбыз, кыздарыбыз бизди көрүп өсөт. Үйүбүздө тарбия кылып аткан балдарыбыз, кыздарыбыз бизди көрүп өсөт. Үйдө эгер дуа менен алек болсоң, Аллахым өтүп кеткен атамдын мүрзөсүн нурдуу кылгын, жаткан жерин бейиштин бакчалардан кылгын, апама ден соолук бергин, мага адалыңдан рызык бергин, туура жолдон айрыбагын, балдарымды бактылуу кылгын, имандуу кылгын деп үйүңдө дуа кылсаң билгин, эгер сен дуа менен алек болсоң билгин, Аллах сага бергиси келет экен. Не кылсы келет экен? Allah айтат, "Удууни астажиб лакум." Дуа кылгыла мен жооп берем дейт, сурагым берем дейт Аллах. Бендеден сурай берсек, жаман көрөт. Кече эле Баткенге деди, бердим. Бүгүн ноокатка деди, бердим. Эртең Мавлютка деди, бердим. Сүйүн таксырта, жанга тийди деп жаман көрөсүң. Аллах Тааладан сурабасаң жаман көрөт. Бендеден көп сурасаң жаман көрөт. Аллах Тааладан сурабасаң, дуа кылбасаң, Аллах сени жаман көрөт. Kur'an okusan Allah Teala seni men süylöşkisi keletken. Ve izâ şagaleke bil ibâde bit ta'a. Taat ibadet men alek bolsaң, namazına kelip, şamda okup, kuftanda okup, 5 vakt namazga okuyuz bu? Je Cumabekler otura bette. Okuyuz bu elhamdülillah. Eğer ibadet menen alek bolsaң bilgin, anna harada en yuqarribak. Allah seni jakın kılgısı keletken özüge. Azыр мен билем, кебирлер келип, устаз менен жакын келип, жанында сүрөткө түш. Мен силерге окшон чийкеттен болгон бендемин. Колумдан жакшылык, жамандык келбейт. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid." Бенде Раббысыга, Аллага эң жакын болгон кези саждада болот дейт. Факсир дуа, саждада көп дуа кылгыла дейт. Мен көп айтам, урматтуу мусулман бир тууган. Дардыңды келип алып, сүйүн ажыга же болбосо бетте азатка келип айтпайла койгула. Дардыңды, проблемаңды саждага коюп, башыңды Аллах Таалага айткын. Таат ибадат менен алек болсоң билгин, Аллах Таала сени өзүгө жакын кылгысы келет экен. Ва иза шагалака бид-дунья фa'lam annaha arada an yub'dak. Эгер дүнүйө менен алек болсоң, только евро, доллар, сом, рубль дей берсең, намаз жок, орозо жок, зекет жок, кайрымдуулук жок, ислам жок, ата-энеге жакшылык кылуу жок, тапканыңды Аллах жолунда иштетпей, дүнүйө деп дүнүйөгө берип алсаң, билгин Аллах сени өзүдөн алыс кылгысы келет экен. Бул кембагалдыкка чакыруу эмес, дүнүйөнү Аллах колубузга берсин. Имандын орду болгон жүрөгүбүзгө кирип албасын. Эгер дүнүйө колуңда болсо, ана Аллах разы болгон жолго иштетүүгө оңой болот. Ve izâ şagaleke bin nâs
Fa'lem enneha aradan yuhinek. Eğer seni insan men alek bolsoň özüň okşogon. Tirekке karşı bugün %90 uşundayız. Adamlar men alekpiz. Birödün kemçiligin, birödün ayıbın, birödün bankrot bolgonun, birödün başkasın. Eğer bilgin bir bende menen alek bolsoň, maşgul bolsoň, bilgin Allah seni kor kılgys kelet eken. Bugün sosyetke kirseň de birödün ayıbın çukumay, bir kemçilik yazmay, biröge sın aytmay. Şu yerde bir misal vereyim, esiňerde kalsın. Bir süretçi var eken, hudojnik. Kolunda okugan 10 yıllık şagirti var eken. 10 yıl süretçilik okugan jigit bir gün koz bir portretti tartıp ustazıga maktanıptır. Ustazım, men monanda koz süret tartkanга jetişim 10 yılda. Süretimdi şahardın ortasına koyup koydum. Koyup durdağın ortuna kızıl kraska meni şötkanı koyup, kim menin süretimdin kemçiligini tapsa, bana kızıl kraska menen belgi koyup koysun deptir. Men dar oňdoyum dep. Keçinde süretini alga kese, süretten hiç nerse kalbay kıp kızıl kraska olup kaptır. Süretinin taza jeri jok ende. Ustazıga kelip, ustazım 10 yıl okup koygon süretim keç-keçeyin süretten hiç nerse kalbay kızıl kraska menen boyolup kalıptır degen eken ustaz aytptır. Kayra tartkındagın erteň ap çygasın deptir. Kayra tartıp bitkenden ustaz aytptır. Emintip yazıp koy deptir. Kim menin tartkan süretimdin kemçiligini körse oňdop koysun dep dağı kızıl kraska menen şötkan koyup koyuptur. Bir cumadan keyin kese hiç жерге bir kızıl kraska tiýipdir. Ustazga köterip gelip aytır, ustazım bir cumada bayağı ele süret özgörberdi kodысы. Senin yazganыңda kim menin süretimdin kemçiligi bolsa oňda dep yazgansın. Bular oňday albayt. Özlerinin kolundan kelbeyt. Birok kemçiligini tapkanda belgi versin deseň bari sın aytkanga ustabız da biz. Sın aytasın, birok özüň oşon jasay alasın ba? Urmatly musulman bir tuğanım. Bul temadan alыстap ketpeylik. Bugün biz bende menen özüň okşogon çiýketten bolgon adamdın kemçiligi menen igiligi menen alek bolsaň bilgin, Allah seni kor kılgysy kelet eken. Men siler menen bugün başka temada süýleşeýin dedim. Urmatly musulman bir tuğanım. Başka temam kaysele? Jaratkan Allah tabaraka wa ta'alanın jalbaryp tawba kıluu. Jaratkanga tawba kıluu. Uşul temada süýleşeýin dedim ele. Birok başında kiçine bir tuğandarın ızıldaganyga, bizdin hazret süýlegeniga köngül burubaganyňarga uşul nersege biraz köngülüňördi burayın dedim. Urmatly musulman bir tuğanım, Allah Taala barıňarga adal rızky bersin, rızkyňarga bereke bersin. Har bir şu bizdin kiçine sabagybızdy ugabız dep keldiňer, kadamyňarga Allah Taala miňdegen, yüzdegen hasanat, sowaptordu yazgan bolsun.